Gwa bisine bwa gavana Ndagitari Julius Bijewe na likithetia ati rojo irio gavana mutuma gekira kirore mubango yowe yanirio kiemaskuru watho bwa mirana inyachete ya municipality ya Nkobo. Awete thirikari yachokeria areani bayo akiukulukira witi na mbere ya buratotariri mwandiki wetu Andeto Caleb Mutembe. Mũrũngamĩri wa Ruti Ngugi obisini ya gavana kaunti ya Meru Dr. Julius Bijewe ni augite ntuku ya rojo gavana mutuma ntwethingia gekira kirore miswanda yonthe iria irakurukirwe mbungene ya kaunti ya Meru ntuku ya goro andi baka witness rojo sheria igisaino ya mira iria irakurukirwe mbunge yetu ya Meru kenda yomba gwakisha na ndi biashara iwe kumba kwithia gitabwega na thine cartels ya thiro kena mbeza ciomba gukinya kiri murimi. At the same time, in history, antu ba Meru batura kwaria batura kugeria asoma no antu bankubo kugea municipality na nande inkwenda gutangazira antu ba Meru ati itwathithirie mubango yundo yo municipality yo Nkobo na finally jorari ikirie gukurukua ni Meru County Assembly. Vile nonto bwangu atano ya county government of Meru na Meru County Assembly mwankana nde policy ni rakurukirwe ya feeding program ko ana bayisindika na irazitaka nursery schools in Meru County beti tena ndi kuonaga gukunda gwa uchurunde na area institutions nya record time ki all these special sittings ya county assembly of Meru tuomba kuida tukiriki na energy plan mikakati ya manto ya umeme kana nguvu za umeme ndene ya county ya Meru. But it is the first energy plan editwe in this region, all the counties around here. Nkorokini aureti aregani ba thirikari ya mutuma bamwekanya Ruti Ngugi. Angumabwa gavana nayo no nafasi alitengugi so that even as we politic nio tumwena nafasi ya kiongozi ya gavana wa Meru ombe kwithia ake execute mandate ya area nenkeri ya kulingana na katiba kenda kuhakikisha services done even as tukiringa siasa ntu siasa neo utireka ura na gekendelea kwithia kiongereka ndio ikiongereka na tutongere kulita Ngugi akithirikiria Bijewe ni aureti Ruti Ngugi bonthe ba thirikari gucoka Ngugi tukinyerete muthia wa mambura magukungwira Christmas na mwaka mweru kwenda kwira ariti Ngugi betu ba thirikari across all departments rothe irwathirire. December is over, festivities, business is our now job, let us give service kiri antu betu ba Meru nandi every day kuhakikisha we deliver and deliver well. Caleb Mutembe, Wero TV.